Nampi itu biasa maka den reguruta diusahakan ipa aja nih pacuras salawae tas sesumo aja nih pacuras salawae rilalana tas sesosiwan nie moni wekasisan. Insyaallah Pak barakat na salawat tajangan kang kusurimun rikolino di meman itu hidup Pak. Ye kokumuki bak po ngalatal mapesandre ternyata ki kusandre mapisandre insyaallah iya ro barakat na salawat Pak wat dingi yala Pak buralasa. Ye kompa dipat di watata ye kompa dipat di watange tolengan-lengang napa ipatojo utu tinro kailula asanero tinro nabi akor nabi tapa ye kompa dipat di babuai lengangi napa tojo utuna iwattunna napa tojo utuna nale indok jarinna natandra iposina nabacangi Allahumma